Kaubri YouTube channel vo nai to nai no joto mam phata khum khu haya bidisio to nai ronos kang terwa kapon khak chomaya phayo ake tining ang kautma sayek narin chomoke bo election ni kautma no se besi ba ke tipra raja hawo to nai rono ang no joto no sirim chumo kautma le ang khapangole chongi timole bang ha him bar phang sakhu ya tining bang mo simbro lam bo kautma no sakhu asin ke ang no cha yang ne phon no to nai ano nasle ne phon no to nai ari hi pho tini chini palome saya phaimong ba yang saya pho yu ya tini naro ano jesa pho nasle tong jadi naro ano jesa pho khat gisa pho tong di ang bo aini jatin ba pandaw ham panda ani mam ba pandaw tha tha suan khapang tong mo no ang chin jatin no kase te mo no ai khapang je to mang tini yang no jot no sakku klarin chomse tini ko muhammad ke bose chini tripura wo party bang ba tongo BJP tongo Congress tongo IPFT tongo CPIM tongo tripura mo tha tongo borowo tripura wo himba je jat party phung tho chini bru tongmo area wo chini bru majority ongmo jaga wo bru no le candidate seria je jat party phung tho tini bru area wo ben jati no ha chok chok tong phaidi candidate list le sponsor ya nei ka bo no ha chok chok tong no se ria wo bru majority ongmo jaga wo ke han pa bru no bot ya tini chini bru ro khelet mangnai beni thongla ju bal sok tonai so ha sungsa tonai beno sungsa nei ma chini bru pole kharung ha poranang potong ha bosi kase saye te sape mo chungsiyo tini nu ang majority umo jaga wo chuno bale candidate list ripia abono hano nei chok nok score ha ye tong phaine ne bale candidate list ya pia bung MLA jaket ma ong chini bru jaga wo tini chini bru jaga wo le masinya ken road se paida ya road connectivity se kroi innovative water treatment plant kroi chini bru tong mo jaga wo electricity kroi chini bru tong mo jaga wo hospital kroi school kroi asu jorawo ke chunale bosi fil sape mo se areng ba pandawo ta khuram marau pharau tini ang ba kok pano sakhu mo na rano cha ya phonong kna ari info ang masanai chungpho rungsaha sisaha bosim su benjati ba chuno philite nai areng ba pandawo ta obo 2023 bo February talni nokha salchi do ma wo singke election ong ye to ha borowo nai nei le rana ta khuram marau pharau chini brook sit kem su mai tu kele nei dinaro jota phunu pai to net wo tini chini brule chungse population bang ther tripura wo non tribal ni khuile chung tribal nim sing le chungse population bang ther ongye to nei ma wo MLA seat le je ja party in phung to chumai mo MLA lem khum sung ke kinoi ro se rite o ke ha ro rite o tripura wo sarani board no la ye ri ye chusari ne le spo bruse riang jati se tini chini bru riang ke bunju beno board dinai ro beno board dinai chari he nai beno board dinai chari he nai abudi ki so beni thongla ong ye tongne ro ma tongne ro ke bale ka pho ye ka se ye ma tongne ro ke bale chung lama payan hiye blanket ro brok no daye rak ya buya daye wa ko ha jang ko ha wa khaye jang ke balye lama payan hi ma phenele spo bru se asu ki ye tini chini bru jati ro no le ka se khaye ka pho khaye te o ta khurong ma ro pharo arim bo ye silaisna chungba bru jati bo tripura wo bang therong pitong ye benthi waim su thangye ya pham tham thaye chungba candidate sai nei nami biskang 2028 ole ke haba ben jatin thi thangye chung bot sai nei nang ya ma ke nawo chung kau ba ha to nei nango tini nung ba ang kau ba ha krim ba ye se tini chini jati hak layo jatik surungo rungnai sine bang tungpho jatin jaga pho chung pore phaidi parawo ni chudri no chung pai phaya kung ma to molet mau mi singka seniority he chung manting lai thi se bor khongo tawole ke ha seniority no pho chung ne ya ke ha jati no pho chung ne nang ya ke ha party no pho chung ne nang ya tini bru jati no te khu ne singke bru ya ke te khu ma ya ben jati la phaile chung no te khu phaya ta khurong maro pharau nung je ja constituency pho tong di nung je ja constituency wo tong ye nung bot di abo problem nin ba pandau bru jati no hamrian ba pandal samuli tangra ya se bono chung si phailesna kha phango tenglesna bru jati haba haklai te bak te klai to mono chu saria nai hamria nai ba pandawo thei khu yo wa nai ma pan bak pandawo le spot samutang khi thei khu yo mai nai ke bru jati samutang phaimo ya ke chule thei khu yo mai ya hak pipo arin ba pandawo ta khuram maro pharom tini chung je thin jaga pho party be party misil ke chung thangye bua thak to wa thak thya thak phong ne hale je ja party no pho support ne hale arin pho chule ko candidate se mai ya
ben jati candidate mai tona lem sapore chim bru pore nai tongo rung nai tongo sinai tongo ben jati candidate me pom changya ki bujukroi kyo ye tona rono le mai tongo tini chin bru pora nang sunarang bangma tongo no bale ripia bode ki tuna phil saphe mom ba eta khurong phuro maro pharao biskang chile silaisna 2028 wole chung benti thangi bot chaine rong ya mani nangke ben jati chini bru jati thio phaiye bot ma sai phaimo ki chungpo keleisna ye tini no joto ta khurong maro pharo haro phayong no joto no na state tone ro pong to cha yong tone ro pong to tini chini right no to ye chu ang bot tha chu samchung sai arun ba ye chungpo beno chini bru majority jaga wole chungpo bru candidate khatungu momano chini jan kha phango tinglisna ye tini no joto mam phata khum kuno sasiri pijam sai khakcha hanaro joto na ye tone ro no update ang tre khu porta ro ang update ke pinai no ro nai so ye tongdi